Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asinigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikonyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi mbona mbota hapa nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza wadogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Mwanjumu ligerali chinsa ninye chia abono botukoli tukaliga lia Ramisi tariki 29 umwezi nyine wa gatano umwaka wa 2025 na ikine kionga chinsa nye asenjira ayobo ikira nunche ni gongoro kwa Aaron Ototo Nyangiri otokubata na kwa ntamwe menyerio ni gakoro kwa Wilson Makoli na kionga chinsa inyo mwanjumu ligerali ni gotokuchaka ya masa ya mokorwa ase chinsa mochanya ntrago ewodi ya ibeno ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ase omukonyi w'umuraibu ense omusike professor Abraham Kithure Kindiki anyakabaga kora erombe y'abaraibu ya serikali nabo igabaraibu bage siasa bali nsemo ya serikali gose Kenya Kwanza ase omuyiga bugo changira ebyombe aho ase chinsemechyo omuyiga onyataka kwariganirwa amo n'umujumbe w'ebunge ya Nyaribari chache omusike Sahiri Chanda chingwana aho nigo chanyaka chikobatu kwa asaywe echiage siasa nabo gechya magendero nagotumanya mulikito Daniel Ontiri.
Ugukwana segeti Kenya Ntrago imiye wodi beno ase bunge ya Nyeribari Chache County ya Kisii. Moske Kindiki nigakwanire sababu enene yegosire bikundi n'abonchuliya bakabake. Unenchiremo yoko ene kibuna begendereire boigo gosiri obutaka. Tumesema ya kwamba kwa mama mboga wetu na wachuuzi hawkers mama mboga tuwache kuachilia kufanya biashara zao. Kama ni bodaboda wanafanyia huko kwa jua, hawana shed, hawana chochote. Aso musangirekano uyu aliganigwa n'umubunge wensemeyo Moske Zaire Janda uyikirinwa boigo n'abarai au egati abo Moske Faruk Kibet, Moske Kimani Shungwa, Moske Jerusha Mumanyi kurwase kaunti ya Nyamira, Donya Dore Saburi kurwase kaunti ya Kisii, Moske Jafeth Nyakundi kurwa Kitutu Chache North, Silvano Sosor kurwe bunge ya South Mogirango egati ya barai banda bange. Kindiki nigobega mentabuna ikirenga kyabo bune serikali ya Kenya Kwanza nogwekereneria abakenya magendero na tali siasa. That is our focus and we are very focused. Kuna watu wanataka kutuingiza kwa siasa, tumewaambia we are not available. We are not available. We are men at work. Na iko kazi bado hatujakamilisha. We want to focus on that work. Mambo ya siasa ikifika tutakuja kunyoroshana siku ya kampeni. Asense mwende nigabara yabaiga bagikiri gati yabarai abagendrete na siasa cyuko bagana bakenya. Baigo bagokera chira cy'Umuske William Ruto cinga kyaringe kuri yekerugo cy'oborai wense. Echo bateba chinyinge cyabo kigendrete goyikiranigwa. Sisi tunawaambia hao washindwe wasishindwe. Wale watu badala ya kuja kusaidia watu hapa Kenya wanachukua ile bad manners yao kwenda huko. Na wameanzisha chama ambayo inaitwa Don't Care Party. Sijui inaitwa CP ama SIP ama nini. I don't even understand these characters. Hawa ni viongozi ambao wameangalia mambo na maslahi ya wananchi waliowachagua na wakasema hawatakubali kuingizwa kwa siasa za ukabila. Hawatakubali kuingizwa kwa siasa za uchochezi, siasa za chuki. Zile siasa mnaona zinaendelea mahali pengine za uchochezi, za chuki, za migawanyiko na ukabila, siasa za hasira na makasiriko mingi. Hizo siasa ndio unaona zinawapotosha viongozi wengine. Yeye ameajiri walimu zaidi ya 76,000 ikiwemo hapa Nyeribari Chache. Yeye madarasa amejenga chini ya mwaka moja madarasa zaidi ya 22,000 classes chini ya 1 year. Wana wandoami ndio mimi nawaomba kuja tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tuweze kusongesha Kenya yetu mbele. This is the drama we've been telling Kenyans. Hata hizi abductions zote mlikuwa mnasikia in the previous recent months. Most of them zimepangwa na huyu jamaa wa Munyoro anaitwa Gachagua. I am telling you. Interest ya huyu mtu ni kuhakikisha kwamba Kenya haina amani, Kenya ianze vita mapema, Kenya ianze kukosana. Kwetu tunasema tunataka maendeleo, hatutaki siasa wakati huu. Nyinyi mnasema mnataka maendeleo ama siasa? Na sisi ambao tulikuwa nje ya serikali tumesema lazima tukae ndani ya hii serikali ndio maendeleo ya kuja hapa kwetu Kisii. Sasa sisi ndio mlichagua, tukikaa nje ya serikali tutapata vitu kweli. Chisegi chegenka no kuikiligwa kwa bikole byogosarwa kwa mwana mwisike negati yarebo igakwanirwa ebikole batebuna byetirwe necingake nabire mamincha nerichi kore ga Kenya. Wakati ule nilikuwa South Mogirango, nikauliza wamama huko kama bado wanapigwa, wakasema waliwacha. Nyinyi wa hapa Nyaribari wazee wanawapiga?
Lakini mimi nimeona kwa TV jana kuna mama ambaye alikuwa amepigwa, amekatwa na panga kwa kichwa. Nyinyi mliona? Asomorobeliga ebikundi gwetania chimisato na 50 kurwase bunge yenyeri bari chache nigo byakonyeka asirombe yabaraya baga kurwase kiama kia UDA barache kogendelia etaro yabe ikendiga wikase bunge yabo machoge chache ase county ya Kisii nekirenge kikyo nkurubaterega taseni kyagatembe kurega se county ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel Untiri na umwancho mo ligereri ririro cheni gori anyara ko likoneke wa ase chinse mo chiabo taboli egwodi ya gachuba ebunge ya tutu masabe county ya Nyamira magiga mugaka makoli nyangau kwa imuka na goika bosibike gambiro kianyaka kabage kurugo chika abuna anyara kaba gago motindo kora omurugyo ye gusuyo kabire ko omurugyo ye uyo nyaka kaba koneke wa emyaka ene yaitire kore nige kenyoro kianyaka kabage ko imukerera igoro na ko tuguterare engane yo atubanya kabago segeta omubero yo gotatindo korwa naboigo abo bakageire koba abana abo mugaka Elicha na barabo nigo banyara koba abako goze mugaka nyangau makoli banyakaba bakobolia omugaka makoli nyangau anyakaba gako keania mangana mange elinde banyakaba bakogenda kamanya mumuna amate muri tofatika disemba nigatwarga ne robot yorwa asenjera bwekirano Umuichano omonene ni ubwatire ase kinyoro kia Botabori ime ya wodi ya gachuba ebunge ya Kitutu Masaba maiga yomusacha okorokwa makori nyangau ukana amati yaye buna tayimaiti umusacha oyoiga nigo atameire ekigambero naboigo onyorire ogochika wogotindokora omubere bw'omurugyoye maiga yemyaka ene oyo omubere oyoretira Ndiye kama nyene, hiyo na kama nyoka. Na watoto wanasema ni wako? Hiyo mambo hiyo mimi sinajui. Hii kesi imeongea miaka 3 na nusu. Ilianza 2022 karibu mwezi wa 12 lakini ikaanza iliongea miaka 3. Koti ilisema hii miaka 3 yote inaongoja watu wakuche huko kusema watoto ni yangu. Lakini hawakukuja. Hawakukuja. Hii watu tulienda na yeye kotini ni watu 3. Hiyo watu 3 hawakuleta hii watoto waseme ni wangu. Chachi alisema toa hii, akawaambia toa kaenda mtoe mwili. Umurugyoye nigo aenetigwe omwaka w'ekirubere na 20 neyemo nonye enyuomo yabo yabwate engusanano korende komenta obororo asobonde nigo boigo abakanire abana banyagusira ekoti geodete iga abantu bari bakwano batatu batindo korumubere ebiri abo ziburi magori bayo tindo kore korwa soyo korwe plentiful no manyane compound yi na ndorange ne gisiri kiaye barusyo bande gutindeka ase barojara abagi jababwene te gutindeka Umugambi bwesa application ya Girango wahenekirie abana bo mugaka oyoiga nabaye nabatabya national mission cyo musini assistant chief wa Girango omwanafunzi nara nasome timanwas nikiwa mwalimu kabla niingie kazi nimemfundisha huyu kwa shule yetu pale Manwas na ile jina alikuwa anatumia ni ya yule mzee mama yake nilikuwa namjua wakati mwingine walikuwa wakija kulipa pale shuleni school fees wanaandamana na yule mzee mambo ya koti lazima tufuate lakini kuna procedure sio sasa amewaambia sasa yeye wacha arudisha ripoti hiyo ngine Mungu atawasaidia Maminja no kugania kwa mugaka oyo ona omobere bwo murugyoye utindo korwe nigo ekenyoro keimokereire igoro na gukana ogotindo korwa ku mubere oyoiga uyu nisemaji yangu mtu ajitegaiga kuna bakwana tata byaro radio na makobya radio ona tusibolete ngomba maene tukaira tutaribori mo stobwate manga ntonyote ngomba mbona tukonyo gisemi eskuru kyekita yakonyonga bona teta tundu ngaja koira ende kaya kwache abantu bane ngaiwa na arenga kurbu muswati yabuna ruara paka buna tinde kwa na ngaja chete bana biria ntugo twaro tukana mukungu ito naende ekero biria arengo mukungu munga ngakumusa chondo orogete gagateba ngo mukungu anangire
Na nikubalia nitoe mwili? Haya. Kenya siku hizi hatutumii nguvu. Ati sasa tumetumia bunduki, matia gas. Watu wanazidi kuumia. Tutarudi kotini. Tuseme wananchi walifanya nini? Abana bomugaka uyo nigo baganitie omorembe ekibatebire engusanano nigo yarenge gati ya baibuli babo. Kwa majina ni Jared Makori. Mimi vile nimesimama hivi tangu utotoni wangu mpaka nimefika hivi. Mimi na huyu ndio baba yangu. Baba yake alikuwa kaka yangu. Hata na wakati aligonjeka na alifunjikia pale. Tulikuwa na yeye. Amebeba chakula ya ng'ombe na mimi niko nyuma yake. Alifunjikia hapa. Mimi nikaacha shule nikamchunga usiku. Ndio sababu niliacha shule kwanza. Mimi ile kitu nilikuwa naomba baba yangu achane mambo mingi ili imeisha na mwenye amekufa amekufa. Atupatie amani tuendelee vile tunakaa. Ingo ripota Getembe korwa sekinyore keiga kya Butabori imeye wodi ya Gachuwe bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira. Mchefatigad Isemba Mwancho murigereri ritukolia lero Sheira Nyamukami na boigo no mwana oye Lensi Amelia abanyaka bakoraswa amasasi ashinsema cha Mombasa amo no mwanji Sheira Nyamukami nigo abanyaka bakoyanirwa ritukolia lero ashinsema cha chiro ime ye wodi ya Ibeno ebunge ya Nyaribari chache gakwana chingaki anyaraka bagakobwa tokalingana linyasaese omoyigoyo Gripati Machuko yoro mopasta niganyaka bakobolichia amatego chamo kubwaterana gosirana wanjana na gokiania eliomana azichia amatefu nenjira yamo yoko igendereria na boyo konekia huna komenya bali asenseiga ibitina bindi byonse bitayo nga goikira ase abantu bagoitarania amanyinga na gosirania amagima. Asi wanaume niseme kwamba bila Yesu alipomuumba mwanadamu alimuumba mume na mke ili wasaidiane katika maisha. Mpende mke wako, penda mke wako. Urojo ranja mukao no muito. Owo ito mundu kakira no uita mukao. Ando mwe ujese. Ayakanya uito mugungu. Musuko mukungu akorengere. Mumenya yakini ngamato kikira moya sasa ndio yewanya sana. Umuntu kurubo bukimo korekere mes. Ayetuyo kwamene kurubato kubongishana mes kwamene akongote bukima akokongo aye arengere imati korengere urojana be moyo. Uwezi katomenya. Sikuna kuona mkama. Bokwe sukari ya atiri. Modern lakini ayagirisi akakumana na tumusha. Mumanya lakini era kuna hata maskani atana mochanya ukune mochanya. Kwa nyoni hizi ajaji wataka na gwe na mati. Mama jaja akukunisa. Soka kujimata na ngoro mukungu ngani. Genda ijani. Eta mato lakini mushina ya asan ngoro. Mama wata ya mato wata ya ukunali toka lito bukulia ngoko haya mata atonga ndio mwana kutana tatu ujire uneke kwa niki mwani ekiangara mwana mwana Kristo mwana mwana tunakamenya hiyo safari niki achire na omwanjo murigereri aba MCA korwa ase county ya Nyamira beche bunge chionzi lia mashinani nabo ebunge lia nene lituko lia lero nigo banyaka baba komera na chinsemo asebanya rakaba bagotenania emirobili yabo na kolia eira goche koligane na goikaransamo na kugayana okongusano kwa nyaka bako kwane kiwasege keketambe ime ye county ya Nyamira anemono gobwatakana amo no kubagekana gwe bunge ye county yo nigo nigo bagoche goikaransa eliko nyara gochamo elio konyara baba kogenderie county ya Nyamira motwe na ayo nigago chama tukamake magiga ya Senate konyara kabage kurwa ugochika gwetrase omonogeli bwa Senate muske Amazon Cheva King buna MB Karo byonsi bya bunga mashinani bitenaze county ya Nyamira na boigo amachiko onzi aliya kabaga gwetigwa useme swali yonse nyakabaga gwetigwa na bunga mashinani nga nigere ya goseta kere gotuguterwa ale rero igonto atwarege ikaranso yeito muratogenderete kawaida sebunga yetu ya mashinani na endelero ngotebia the public abantu bonsi toiwananire na ende twara bungire bunge
twarijonire bunge mpaka tarehe 17 na ritukuirana sababu tukufungira bunge nesingi tukoretwo murembe no kuigwanana na gukwanirana n'abamura ba minto bari ensemo yende ya Moino kanetinga nturigie abantu batano kuri ensemo ya Moino na batano kuri mashinani erinde bakwanirane yokoretwo murembe Nyamira na gukora abantu baitegasi eria kabere ntobwate budget tutete gwetia tugatia abashimwa bonsipi banyerigerie budget ya rwetu mu governor yabete committed by the speaker erinde eretwe erigereriwe etiwe icyakora abana inchigasi yege ntotogosaba na ndo murembe togosaba no rianga nyasa konye timu yo chikosoka isuko toyo tubatebya marieta asaba ntwari bonsipi komiba go chikosoka go chisuko erinde baisaranse batoretere richibu eriokoretwo murembe Nyamira igo abantu batano bali bare bunge riende na batano kurwase bunge mashinani mbache bachowe na nituyo tutangasira mwananchi mbarabi erinde tunyara koretwo murembe Nyamira iyo tuganetie no murembe bono litkori ara na hande tuetiri tuaro standing orders number 288 echikwalao county assembly ya Nyamira ekoreti meeting physical gose virtual kama ide no senate no bunge ngokarwale chimiti chire physical na ncho kara chire chinde chire virtual na inture to invoke that standing order ekocha gotwalao chimiti cheto gocha mutu to chikore virtual ne chimiti chire kare karo muntu ora sorabe ogoswa so mtandao toma go transact biashara korworo nani ngabelezire ntoka sene konya go push omorembe bali nane batigere mono gari na barongonya go bakwana bale bachamo na litora kwane to skie bintu buya kuchimutu bono yaikira somorembe bono gochigocha Nyamira na naona gosaba ba MC aba batigarite bakeigo na aba baguturama na punge mashinani punge mashetani mbatebyo bumaene na intubo niganto takeiri koimoki nkoro igoro tiakero montaira ni chinkoronse tiakero montabwa toketuria bwatete koboko erindo Munyamira nyare gokora rwegasi so tware gusabanga una tokwenda isiko ntuigwananga etogochora bali barasemburi aba MC batano na bali mashinani batano twense tuiko bai 10 batumu bagende asibara agenda baikaranze bali ke report baira ni gocha tumanyanga nkiba baigwanana egera tubatangasira mwananchi na umwancho mo ligarali amata ya mukuru wachinza mocheranyi imeye ward ya bogeka ebunge ya Kitutu Church South county ya Kisii nigo yanyarekaba gekorwa okoboria elio omwana obo Asirieta Ruth uyo nyorete grade ya P plane ase amata ya secondary omwakoeta yokugania kwaye konyarakaga gosoa ase university elinyakaba gandria amasoma abo korengania amateyo nigo mugakabo mocheyo anyatokaba gakonyora obarema miaka kianda yarire ase abeira tonyarakaga gagwikirania emiroberi yae ya botambe yokonyorera amateyo engeri ya kirarituko murigeto diponi asanya nigatwara ni roboti rwa senjira yobwikirana Asenkayo mugaka Henry Agai no mongina Janet Kwamboka nigotokomerana no mwana wo mutangi Asirieta Ruth uyukorete amatemu yekerasi yekomina kabere omwaka era na gokora buya kurinde bono nigaburiro no gusemeria kuguchigoso university asomo tinyokia ndakubwatekana no butaka bora senkeyo. Jina ni Ruth Agai. Mimi nilifanya form 4 kutoka Kerel Girls nikafanikiwa kupata B plane, lakini sasa naona maisha huku nje hapa wazazi wangu hawajiwezi, so hata sioni kama ninaweza fanikiwa kwenda campus. Nonye nabo ogosoma kwaye ase skuru nigo kwarengene bitange binge ebyo bitamwetelibaga lyogokora bya mono. Since primary venye babangu alikuja akakuwa mgonjwa, we passed through a lot of challenges, kama sometimes ningetuma home pesa mama na kaka home, akipata kidogo ile yenye atanisupport nayo narudi shule nasoma. So maisha imekuwa tu ni kustruggle, lakini Mungu ameniwezesha nimepita. Gusangana tatu mwabo nigaomeranete no barema bwa magoro asege kagwetania myaka 5 nebere bono engana yabutoleto bwa mate bwaye kurwa asokurigeria mate yaye engere ya kirarituko bono nekero chenga kichankire abana bakanti amaitachi ara mange sinde senjonda iko nyara kokora na koreta ono omwana narega chitaka kora iskuru form 4 abanya takabakaweta
kanyore pain nakitimbo atinjira nda onsi yokuma support ogoriro bwana bwanjageta 2016 iko na amenyira saiti emyaka 7 ogoriro ombegeta nande bunandega wale tinindwale tetinda wena kutumia nda mario nonya nabo nigo omunyaroko yo igarut atigarete isiko bunentira yemo yo kugenderera komorera tatu mwabo. As a firstborn kwa familia naona kuna challenges mingi, dada jiwezi mwenye anaweza toka atusaidie, mom ndo breadwinner kwa familia, yeye ndo anatoka anaenda anapata contract mtu akimuita. Sasa akipata hizo pesa kidogo ndiye anatusaidia kwa familia kama kununua chakula na kusaidia kusupport my sisters wangu wenye kwa shule. Kurende endoto yaye goikirana no gosomera obwalimu. Geti yangu ilikuwa B+ and above, lakini sasa vile nilifanya exam na Mungu alinisaidia nikapata B plain. Niliapply education na journalism, lakini my dream is to be a teacher. Okoboria guchese serikali na barai na boiga basamaria bari no moyo bugwancha. Noko mwa Ruth ogosemeria nainde asokomosira amasomaye. Maombi yangu ilikuwa kwa to the leaders na government na my well wishers wenye wanaweza ni support wanisaidia hata kitu kidogo niweze kuendelea na shule yangu ya campus. Nene kama tafanikiwa kumaliza, nikimaliza ili nikuwe kama mimi nikuwe msaidizi kwa familia yangu, nisaidie mama vile na struggle. Kila kidogo nitapata nisaidia kama sisters wangu. Iwanara kusaba abachumbe bonsi kurumo abana umuchumbe uyore unabono kibagendi na umwe uyore una Richmond onya babwate njire ndonsi yogosira sabana bali bagoteba bachandegete uripoteri getaseni kia obwanchete kuroiga sekenyoro kia irianyisi kegotoke wadi ya Bogeka imeje bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii leteria na igonkoro kwa Dipon Asanya na umwanjwa omo rigereri gokorera nigo omunachebi na Lawrence Mugambi anyakabaga kurugochika una emerabulionsi na bekogenderera yoko unengia aba commissioner abanyakabaga choro batende kiombe gia IEPC kolende tibanyara kabaga gutiani gwa goika ekineki kyanyakabaga goiko bosio nigo ababwata gose nigo abarwaneri abanyakabaga goika bosio kagambero ele banyakabaga kuboli merabuli yetena nigwe goike kineki nyakabaga kugambwa sabanyakabaga komachia ekiombe kyanyanta kabaga gachora ababwata ni abekiombe gia IEPC una nigo kyanyanta kabaga gokora emirimo etabigati owoikirano of the same court. Although the present petition can be heard by a single judge of this court, and also being fully aware that a bench would sometimes require resources, both personnel and financial, as well as more time to resolve a petition than if it were heard by a single judge, the present petition is the kind of petition that this court should exercise its discretion in favor of an expanded bench due to public importance and significance in our constitutional democracy. The issues sought to be decided are not mere questions of law, they are substantial questions of law, and their resolution will have a material bearing on the first respondent's decision to arrest and prosecute the petitioner and the independence of the judiciary. End of quote. Correspondingly, the court in National Alliance NASA versus Independent Electoral Boundaries Commission held as follows. The only constitutional provision that expressly permits the constitution of a bench of more than one high court judge is Article 165, which requires that for the matter to be referred to the Chief Justice under the same provision, the High Court must certify that the matter raises a substantial question of law. In my view, the determination of such issues is a judicial one. The court is obliged either on its own motion or on application of the parties to the cause to identify the issues which, in its view, raise substantial questions of law. End of quote. To this end, the upshot is that the petitioners have satisfied the threshold for a grant of conservatory orders. I also find that it is now manjo moligerego ikrabo na tokolera kionga chinsenye obo tukobwarera injeni ngoro kwaro ne toto nyangiri kuranza memenyereri ngakuru mako na boy kuranza matana mission ngakuru kwa Kevin Ongeri go DJ Atsani togandia nyakabago gotwara obo tukobya kolenda ningo tiga senza ya kabere boygo ase umugaka ocho nyambasora akwe obasemi wagetembe.
Bagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, bagina ninjo. Bagusina ki maboa makoma komia ndini rebogaya ni tongo kai dojona maboa yankara jagete liaki amaboa di tongo na liese bina bia mangana ari kogaya nu abe kubia maboa makoma komi andini rebogaya ni tongo uchikotanga na uchiari kumbo yo mere gatanga tino baga tanga ni kurukare bono maboa makoma komi andini rebogaya ni tongo ekina yona oge okubumu ndaga no neribwa igo ulibwa buna akare ko batima tinga kwale ko bibwa kabale no mugusi atebete iga ka into yarigeri buya tuma maboa ya bono na kia kare ko bogwa maboa makuma kobi andini bogaya ni ito Bagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, bagina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biria bikomenya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Subscribe